Hoi nō rei, rere ana mā hara nui ki roto ki ngā kauhanga me ngā pātū o te whare pāremata. Whai muri hoi te whakatau a te kaunihera o te kaipara kia whakakorengia atu e rātou tā rātou wāri Māori. Nā te kāwanatanga o mua o Reipa, te ture kaunihera ārohe i Panoni. Kia riro ai mā ngā kaunihera tonu e kōwhiri mena ka whakatūria e rātou he wāri Māori. Hioi, nā te kāwanatanga o te wānei i Panoni anō. Kia hoki anō ai te mana ki te nuinga o te hapori. Hei tā ngā kaitōranga pū Māori o te whare pāremata, he patu nui tēnei i te whai wāhitanga o te Māori ki te mana poritanga. Nei rā tā tātou tu te tōranga pū a te Ōkiwa McLean. Aruru kau ana tēnei poro tū. I nā rā kua mana te whakatau a te kaunihera o Kaipara, ka poroa tōna wāri Māori. We're going to see more of this sadly around the country. This is the sort of division, this is the sort of polarising debate that this government seems to be courting. Whitiki whakatika ana te hapori ki te ātete i te whakatau e ai kia rātau he whakatau mani nō he ake nei. They have not followed the legal requirements under Section 81 of the Local Government Act. It's deeply concerning. Obviously this also happened under urgency and it was something that we've seen community and iwi Māori mobilise in opposition to, and it was rammed through in the same way that we've seen this government ram through legislation which is deeply unpopular and incredibly divisive. Nā te kāwanatanga o Reipa te ture i whakamana kia whakakorea ngā tukanga tuku pōti pēnā e hiahia ana ngā kaunihera ki te whakatū wāri Māori. People should be elected according to what they can offer the voters in terms of running the council better. There doesn't need to be different wards for people of different ethnic backgrounds, in my view. I think we should be looking to move forward as a country, not backwards. And the debate we're having around Māori wards at the moment does seem like a giant leap backwards. Me te ahano tērā wiki tonu takahuri hia ai e te kāwanatanga tērā ture. E tāia noa tia ai te whakatū pōti e tū ai. He wāri Māori. I've been very clear as the Minister responsible on this issue that it's up to councils and local communities, and so if the council decides to keep the ward, it will go to a poll. If it votes to rescind it, then that ward is rescinded at the next local elections. That's what the policy is that we've put in place. Ko te marama o hepe te mate wā me whakatau ngā kaunihera kāha rātau. Haunga tērā kua amine ke ngā kaunihera o Kāpiti me ngā motu, ka mau tonu ngā tūru Māori. He tohe e kore ka hore ka huri ki ngā kaunihera katoa o te motu. Te Ōkiwa McLean, te karere.